Di ko na sana pinagmasdan. Amok man nga dagos day tarat kapanunutamon ko. Pulutan man naon. Madi, si dami ato ita iso tin request ni nanay ko makasid sida kanugamin suna. Ala, binugwak nga ro doon sa ako impisok dita kasi Roland ta ilambong ko man pay. Kit ko na natay nabuyak na inimas kanun ikan pa iti bawang tinday ta paminta nga buo. Idi agburo kon ay kat inikat ko madagita kilakilanan atap no nadaldalos mit nga kitaon ta usaran tay pay tay digodamdama na imas dayta nga arami doon nga kwa. Soup number 12 kano na di nga soup. Adya nga tatay digo nga ibagada nga naggilgilanda ka no iti medyas kas kada pigad kas kada nisnison. Dayta ni maya amot nga kita. Ay idigayam na adaw kun usad daytoy paborito ka aparyok in kabel kun daytoy mantika sa ako insarunong nga inprito dagitoy watwat. Ket pakalutlutuan na intuloy kumot nga rudti nagbugsaw ka dagitoy nila ba akon ta adula unay tay murungkon madikano pay malayaw iti kabalyot kinangakunan. Dinggin nyo man nga rudta ko nga agraryaw aparyok. Wow! Sana all! Daytoy nga rodlason nati usarat nga pagrikado ta medyo nalaklakabasit yung tayo sibuyas. Ket idi nga rodon medyo ag dark brown dagitoy watwat ken pritok dark brown ta nga golden brown. Ginalip-galip ko nga rodon daytoy lasunakin dagitoy laya nga usarat nga pagrikado daytoy araramidag nga sisigba atoy wenno dinakdakan jak mo. Wow! Agalip tay man pay nga rod ngum denggen nyo tayin bagakin tatay ko Tatay, takong saman mo't ato'y inuragam nakakulkulbot ato'y lalat na. Punakon ko. Alam niya ato. Ala, ikabil tayo nga rod amin nga mang paimas dito'y recipe tayon tatangal daw. Ikabil tayo dito'y asin, dito'y layak, dito'y lasonat. Ket, dito'y nga rod pa ng ramas ko tata iti mang paimas dito'y recipe tayo. O kita nyo mo't ne, diba? Uy mayat latta, dagita tayo makunangan natural spices. Ay ko kaduandak ane nga mangan kita nyo mo talaga nga inimas konta o rayak lang nga nagkamkamot. Ala nga rodon, bayon.